Тоқтоғұл. Сын Шарпея. Шарпейдің баласы. Шарпейдің баласы. 4 тиш қочқарлар. Башталы туғандар. Көрдіңіздер мұна. Салмақтың қочқарлары келді. Салмақты весті берет. Мені қарашы қочқар. Так, жюри, подождите, здесь чуть-чуть неправильную информацию дали. Садықов Уларбек. Данный қочқар. Садықов Уларбек деген ағауыздық екен. Кемин. Кеминден келдір. Қочқар по кличке Қара Жорго. Қара Жорго. 180 килограмм ровно. 180. 180 килограммов ровно. 180 килограмм. Біріншінделі 180. 180. Қанша? 97 сантиметров рост. 97 сантиметр. Кемин дейді. Салмақ, уже басты ұқсайды. Сын Шарпея. Кличкасы. Так, ложный информация. Бекматов Урмат. Бекматов Урмат дейді. Сын Шарпея. Шарпеге ұқсаш кені баштар. Бекматов Урмат, Тоқтоғұл. Тоқтоғұлдан келдір. 140,5 килограмма. 140,5 килограмм. Бекматов Урмат, 140,5, 140,5. Я туғандар. 96 сантиметр. Комментарийге жазыңыздар ем. Қайсы қошқар жақты, қай жағы жақты. Талас қарабалталық туғандар. Елді қарап қойыңыздар. Следующий. Ол условияны өте келдікте. Әр бір адамға тамақ беріп, бүт жақты келдір. 2 жыл қысойып. Пропуск, где? Қасы шарттың барын түзбет. Туғандар. Қарабалталықтарға азамат. Еме эстафетаны қайсы облыс, қайсы регион? Тахтиев Нурмухаммад. Нурмухаммед Байкен қочқоры. Франклер дейді. Легенданың линиясынан екен. Линия легенда. Майбо қочқар сын. Сіздің қочқарыңыз ба? Не деген қочқар? Легенда. Легенда. Асқақта легенда. Тахтиев Нурмухаммад. Достарға бердім. 11 жас. 166 килограмм ровно. 166 килограмм. Оқшаш бекеннен қочқарыңызға? Конечно. Жүнле, жүнле. Легенданың жүніне жүн жоқта. Маткасы Тимур Байкенский. Енесі Тимур Байкен сарайынан шыққан қойлардан екен. Ровно метр. 100 сантиметров. 1 метр. Друзья, давайте поаплодируем. Хороший результат. Линия легенда это. Легенданың линиясынан екен. Следующий. Гаджиев Нурадин. Гаджиев.
Нурадин. Гаджиев Нурадин. Соколов. Кличка Мустанг. По кличке Мустанг. Кочхор весом. Сын этого, Лютого. Сын Лютого. 135 килограмм. 135 килограмм. 135 килограмм показал. Данный Кочхор. Отправили мне на 400. 96 сантиметров. Сантиметр. 96 сантиметр. Кезектесіз бе әке? Қара Қошқор. Сюда обратно. Вот так, круг дайте, тем людям тоже покажите Кочхор. Какие они у вас? Круг дайте. Эралиев Данил. 135 с половиной. 135 жарым. Жана Қошқор 135,5 килограмм шықты. Салмағы. Амин. Ордон қарап қоңыстарчы. Эралиев Данил. «98 сантиметров». 98 сантиметр. 98 сантиметр. Не. Неге, бар, кетсін. Айтыр. Hadi gidelim. Оралбаев Бахыт, село Арашан. Кочхор по кличке Шах. Шах дейді. Оралбаев Бахыт. Арашаннан келіпті. Арашан айылы. «145 килограмм ровно, 145 килограмм». 145 килограмм екен. «98 сантиметров, 98 сантиметр». 98 сантиметр. Кезектегі Қошқор киіп атады. Қаштан свет пен не свет? Шарипов Абдулла. О, Абдулла бай. Два Кочхора. Шарипов Абдулла. Александровка. Первый Кочхор. 149 с половиной. 149 жарым. Что там? Я думал, как в инкубаторе. Сейчас еще рост один выйдет. Подожди, не торопитесь, подожди. Стоп. 95 сантиметров, 95 сантиметров. Второй Кочхор Шарипова Абдуллы.
Тағали Абдулла Шариповтың екінші қошқары. Руки. 134. 134 килограмма. 134 килограмм. Бар, блядь, там. И қағазын ты. Жоқ, айтпашы. Ben atmam bak. 99 сантиметров. 99 сантиметров. Бяха. Следующий участник Тармалов Майрамбек. Талас. Кочкор по кличке Бойко. 140 килограмм 500 грамм. 140 с половиной. 140 жарым. 140 жарым. Да, 140 жарым. Раз. Сейчас комиссия проверяет. Шести зубой алды, ағай. Следующий. Четыре вот это, проходи. 4 зуба. 4. Қошқар кетті. Қаштан сөз. 98 сантиметров. 98 сантиметров. Тармалов Майрамбек. Талас Шарипов. Что, братан, мындай да бер, кейбіреу ерте саятты. Мне сколько? Успеков. 6 зубов. Выбирайте. Успеков Улан. Уважаемый жюри, Успеков Улан. 138 килограмм ровно. 138 килограмм. 138 килограмм. Последний вот этот. Следующий. Пардон. Закид. Голову рус. Голову поднимать. Ногу равняй, рус. Ногу переднюю. Правую. Поднимай голову. Голову поднимай. Так, последний четырехзубый. Холку. 97 сантиметров. 97 сантиметр. 97 сантиметр. Қошқар из нарын. Жүні күн суық ұшында өліп кетеді бәке? Что был куда? Сейчас. Абсолютки готовится. Тяжелая весовая категория. 115,5. Каптагаев Улан. Нарын. 115,5. Последний участник 115 Каптагаев Улан. жарым Нарын килограмм шары. 115. 115 жарым. 115,5 килограмма. Последняя категория четырехзубых, и готовится у нас абсолют. Девяносто.
90 Ровно сантиметр. 90 сантиметров. 90 Туғандар сантиметров. андамесі кейін шығарылыш өтіп абсолюттарды сәсіз көріңіздер. 5 миллион жиынтады. Все, друзья, давайте поаплодируем. Четырехзубые закончились. Теперь самое